Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe abakunzi b'ijambo ry'Imana. Ndabaramukije mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndamukije abakunzi banjye aho muri hose. Ndazi ko ndabafite. Ndabashuhuje mwese. Imana yo mu ijuru izabahe iherezo ryiza. Abakurikira Urukundo Gatatu TV, Imana yo mu ijuru ize ibibuke, kubera ko ijambo rivuga riti ngo mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Rero Imana ize ibeze. Ndabasaba iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi rivuga ngo ihene zose nta mbabazi zizagirirwa kuri wa munsi. Ihene zose nta mbabazi zizagirirwa kuri wa munsi. Amen. Ndizira neza ko ihene murazi ico bisigura. Ihene n'abantu banze kumvira Imana, bageranwa n'ihene. Tugiye kubireba hangaha mw'iri jambo. Ntago nise umuntu ihene, singe ndabivuze, ni ijambo riri bubivuge. Mwene data, ni wumva mvuze ihene urambabarira, singewe ni ijambo. Ugenda usome umenye neza, kandi usaba Umwuka Wera kugira agusobanurire. Murazi ko intama zigeranwa n'abariya bakora iby'Imana ishaka, ibyo murabizi. Ihene rero nazo ni babandi batumva, kandi nizo zuzuye mu rushengero. Ihene nizo zuzuye. N'abakozi b'Imana ni benshi, ni ihene. Benshi ni ihene baruzuye mu rushengero. Ugasanga bayoboye ihene, nabo ugasanga ni ihene. Cyangwa se ugasanga mu ishengero nta ntama iriyo, hari ihene gusa. Rero umuntu yitwa ko ari umukozi w'Imana ugasanga ayoboye ihene gusa, nawe ari ihene. Imana yo mu ijuru niyibuke abantu bayo. Imana yo mu ijuru nirungike Umwuka Wera mu bantu kugira ngo aze abibutsa kugira iki? Kwihana. Kubera ko abantu bazimiye, bagiye kure y'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 25. Tuhasoma ku murongo wa 32 n'uwa 33 n'uwa 34. Tujabuke tuje kuwa 41. Amen. Reka ndakubwire mwene data, ubyumve utabyumva, Umwami Yesu araje. Ica amatwi uyafungura, Umwami Yesu araje. Wabyemera utabyemera, Umwami Yesu araje. Kandi aje guhemba no guhana. Aje guhemba umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Wakoze bibi, impembo yawe urayizi. Wakoze byiza, impembo yawe urayizi. Yamara umunsi uraje waka nk'itanura. Uwo munsi ukomeye cyane uraje. Uwo munsi uraje uje guturira umuntu wese yanze kumva. Ndakubwiza ukuri, washaka urakare, ntacyo bimbwiye. Ndakubwiza ukuri ngende. Ndakubwiza ukuri, ejo ntuzovuge ngo niwumvishije. Kandi ntago nyura ku ruhande. Ndakubwiza ukuri. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwikontorora maze ukareba n'ibiki bisigaye utaratunganya, maze ukabitunganya. Tunganya ubugingo bwawe bigishoboka. Tunganya ibibi uri murakora bivemwo, kubera ko igihe kiraje. Yamara ntago uzavuga ngo sinabwiwe. Ntago uzigera uvuga ngo sinabwiwe. Icyo nakubwira cyo,
ni wihane bigishoboka, shaka Imana bigishoboka kwibona. Dusenga Imana. Uwera Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndicaye imbere ya kamera Data, ngiye kuvugana n'abantu bawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, umwuka wawe wera maze umanuke, haleluya, maze anshigikire mu akazi kawe. Mwami Yesu, urazi ko akazi kawe katoroshe, ntago koroshe. Mwami Yesu, shetani anyura mu bantu, shetani atuma amabombe, shetani arakora uburyo bwaribwo bwose kugira ngo mbese ashake guhagarika umurimo wawe. Ndakwinginze Yesu, rungika ingabo z'ijuru maze zinkikuze. Ndasabye Mwami Yesu, ugende urinde abantu bawe maze ubahe umwuka wera kugira ngo Mwami Yesu Kristo abasobanurire byinshi, kubera ko Mwami Yesu uraje vuba, uje guhemba no guhana. Ndakwinginze Data, ungire neza. Ndirukanye shitani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka, inkota yawe yakumuriro izikatagura igihe cyose kitari cawe. Sabye nize kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Matayo igice 25 ku murongo wa 32 n'uwa 33 n'uwa 34 n'uwa 41. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amahanga yose azokuranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Amahanga yose azakuranizwa mu nyonga ziwe. Amahanga yose mwene Data, waba umuzungu, waba umwirabure, waba uvuga Icyongereza, wavuga Igiswahili, wavuga Ikinyarwanda, wavuga Ikirundi, Igifaransa, Igichinese, Igisupanishi, amahanga yose azakuranirizwa hamwe imbere y'inyonga z'Imana. Yamara ndakubwire, buri muntu azaba agiye kubazwa. Uwo munsi uzabaho kandi uraje vuba. Buri muntu agende acirigwa urubanza, buri muntu azacirigwa urubanza. Mwene Data, icyo nakubwira cyo, ibyo ukora byose byaba byiza cyangwa bibi, umenya ko bizaguherekeza. Imirimo ukora hangaha mwisi, mbese ako ni nakaririmbo reka ndakabaririmbire. Imirimo ukora mwisi yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi izaguherekeza. Mugabo izaguherekeza, izaguherekeza. Mugore izaguherekeza, izaguherekeza. Musore izaguherekeza, izaguherekeza. Mukobwa izaguherekeza, izaguherekeza. Imirimo ukwera ahangaha mwisi cyangwa se ukora hano mwisi izaguherekeza, yaba mibi cyangwa myiza, yaba myiza cyangwa mibi, izaguherekeza. Ubyemera utabyemera niko biri, ubipinga utabipinga niko biri. Umenya ko icyo uzakora ngaha mwisi cyose uzasanga cyagutanze. Ari uburyarya, ari ubujura, ibyose uzabisanga hari. Buri muntu azahagarara imbere y'inyonga z'Imana, agenda asomerwe. Buri muntu azasomerwa ibyo yakoze byose, byaba byiza, byaba bibi, byaba bibi, byaba byiza, azabisanga hariya byanditswe. Mwene Data, ndakubwire, ibyo bintu byose ukora bizaguherekeza, kandi umuntu wese azahagarara imbere y'inyonga z'Imana.
azaja kubazwa. Uwo munsi uzaba ukomeye. Wowe rero uvuga amagambo menshi utukana, uvuga utuntu nguri kura jokinga, nguri kura finata igitutsi, ndakubwiza ukuri icyo gitutsi kiragenda nk'umuduri no mu gitabo bakaba byanditse ati yavuze ibini. Hanyuma icyo gitutsi upfuye ukagira umwaka ugapfa utacihanye, ugaca usanga baje gutura bambaye iki? Bambaye ibintu zenye imyenda y'umukara baje gutora. Kubera icyo gitutsi wavuze uri kurafinata, abantu barimo baragira iki? Barakora ibyaha mu gufinata. Ugasanga aho urudukanye urugambo ngo arimwe arafinata na mugenzi we. Uko gufinata nta mukristo afinata ni mubireke, kuko ibyo byose bizabarimbura. Ijambo ukwiye gusohora rikwiye kugira umuntu akamaro. Reka gufinata uko niho Satani abafatira. Satani abashira mu ntuze mu kuganira, mukaganira amagambo menshi. Mwayo magambo menshi ukazashiramwo ububeshi, ukazashiramwo mbese ibyo gufinata by'ibinuza, by'ibitutsi, ibiki, uburyarya byose ugashiramwo. Hanyuma ukagira ngo mbese ngo wavuze amagambo ameze neza, naho Imana agiye ireba ya magambo wavuze, iragendera yakontora yose, isanga hari amagambo 20 washizemwo atameze neza. Ayo rero ayo ngayo ugize umwaka ugapfa aca gutwara iyo. Reka ndakubwire, buri muntu azaja imbere y'intebe y'Imana. Buri muntu azagenda kuburana ibyo wakoreye hano. Niba uri umujura umenya ko ibyo ngibyo yewe bizakubohesha. Niba uri indyarya umenya ko ibyo ngibyo bizakubohesha. Niba mbese ukora ibyaha bitandukanye, niba uri umwicanyi, niba wanga mugenzi wawe, niba ukora ibyaha byaribyo byose bibabaza Imana, umenya ko ibyo bizakubohesha. Yamara kuri wa munsi nta mbabazi zizabaho. Niba ikino gihe ubona ko hari imbabazi, nuko ukiri muzima mwene data. Reka ndababwire kano kajambo ndakunda kukavuga iyo ndiko ndavuga ubutumwa muri groupe, kuko ndafite amagroupe mbwirizamwe. Ndafite amagroupe yabubatse, ndafite groupe y'uruvyiruko, nkafite ni groupe zisanzwe mvugiramo ubutumwa. Ayo magambo ndakunda kuyinjizamwo kuyavuga. Kuba hari imbabazi rero, kuba Imana igumituma abakozi kukubwira ati hane mwana wanje, ihane uri kurabemberezwa kubera ukiri muzima. Kandi iryo jambo uryumve, uri murabemberezwa kubera ukiri muzima. Ni wamara gupfa ukava mu mubiri, umuntu w'imbere agatandukana n'uyu mubiri. Uyu mubiri ugasubira mu ivu wakuwemwo. Umuntu nawe mbese bigatandukana. Umenya ko umuntu w'imbere azabagowe, azabagiye guteseka kubera ko akiri mu mubiri nta kintu kimwe yakoze iby'ubupfu. Yaribye. Mbese nawe urabizi, abakora iby'ibipfu bose impembo zabo ni hari ikuzimu, kandi ibyo musanzwe mubizi. Musanzwe mubizi. Umuntu wese azi ko mbese yakoze iby'Imana idashaka azahanwa. Ibyo nibyo ndiko ndababwira. Muzahagara imbere y'intebe y'Imana, mugende gucirwa imanza. Ntabyo kuvuga ngo umaze imyaka mu ishengero. Wamaze iki? Umaze imyaka mu ishengero. Iyo myaka wamaze mu ishengero wari umaze iki? Ntiwagenda wiyambitse ubusa, ntiwagenda kurata imyenda wambaye, ntiwajana ubwibone, ntiwari umusambanyi gwihishwa, ntiwari umusinzi gwihishwa. Mwiyo myaka myinshi umaze mu rushengero wari umaze iki? Ndakubwire, iso mama wawe, mwene wanyu, abana bawe, basaza bawe ntago bazigira bagukiza kuri wa munsi. Uzarira, washaka uzurire amozozi angana n'intuza n'indobo. Nta numwe azakugira imbabazi ngaze kuyagukura iruhande. Ntibibaho. Rero wewe ukiri muzimu ubu,
wari ukwiye gushaka Imana bigishoboka, wari ukwiye kuyishaka, wari ukwiye kwitakambira, wari ukwiye kwihana, wari ukwiye kuva mu byaha kugira ngo wa munsi ukomeye cyane niwaza ntihazagira ikintu kizagufata kibi ngo ugende utabwe mu muriro. Reka mbandanye ku murongo wa 33. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Ngo intama azoziherereza iburyo, ihene nazo ibumoso. Ndiza neza ko buri muntu amaze kumenya intama icyo bisigura n'ihene icyo bisigura. Yamara ihene umuntu asigaririmba yibereye ihene, umuntu akadiyakona yibereye ihene, umuntu akavuga ubutumwa ari ihene. Bamwe bitwa ngo nakoze Imana ugasanga ni ihene. Ihene zizaje ibumoso. Ihene mwene data, niba uzi ko uri ihene ugereranwa n'ihene, icyo nakubwira cyo ni wiyambure ubwo bubi, hanyuma mbese ukora ibyo Imana ikeneye. Reka ndagusubiriremo. Umuntu mbese yizibye amatwi akanga kumva, niyamara kugerayo ntihazakumva ngo azakumvirayo. Niba udashaka kumva ubukiri muzima, uzakumvira hariya. Nibamara gutera mu muriro, yewe umviriza, niwamara kugera mu muriro ni spirit izabigiye mu muriro, yewe ntabwo izapfa, izakongoka gusa amaso asigare ameze uku. Ntabwo uzigera upfa gusa, uzababazwa. Ariko reka ndabwire, ni ukuri umuntu yarakwiye kugira ubwoba. Umuntu yarakwiye kugira ubwoba, kubera ko uze ufate ikiganza cyawe ushire ku mbabura byonyine, ntuze ushireho, uze wegereze maze wumve ukuntu mbese haturira, uze wumve ukuntu haturira. None ni kubera iki udashobora gutinya umuriro w'Imana kandi uzabucanwe n'Imana ibihe tangabo 7? Wewe utinya umuriro we wicaniye, wafashe udukwi uhuha, wamara kugira urubeya ugacutanya kuja ku ruhande kugira ngo ntushe, sibyo? Amazi iyo abize y'ubugari, icyo ukora yewe uragerageza ku buryo ntakumenekeho. Urumva, iyo akumenetseho uraza ukuntu bicaye imera. Mutinya amazi ashushe, n'icyayi kibiza cyangwa se igikoma ntabwo kinywa gishushe, ahubwo urahoza gusa. Ubu uri murahoza kugira ngo ntugire ikintushe. None mwene data, ko uri muratinya ibyo ngibyo, ko udatinya umuriro w'Imana uzateregwamwo ukagumamwo ibihe byawe byose, ko udatinya mwene data. Reka ndababwire, murashobora kuvuga muti uyu wewe arimo arivugira, sawa, yego muze muvuga uko nyine ko ndiko ndivugira, ariko kuri wa munsi ni uzamenya ko ntarimo ndivugira. Kuri wa munsi niwagera, ni uzamenya ko ntazaba ndimo ndivugira. Wewe ijambo irakuzaho rikubwira ko ukwiye gutunganya ibidatunganije. Icyo ukora urabyimba, wamara kubyimba ugira uzana urututsi ukabarundaho kugira ngo ubasambure, kandi ntumenye kuri murasambura badasambuka. Yamara bene data, icyo mwari mukwiye kumenya ko umwami Yesu yitanze kubera wewe, kandi ano maraso ari mwareza abantu ntago azaguma yeza abantu. Hazagera igihe imbabazi zivaho,
hazagera igihe imbabazi zivaho ku buryo umuntu azajerajara babandi banze kumva ubutumwa bwiza ugasanga arimo barajerajara ngo arimo arashaka ko z'Imana ngo abasengere. Muzabavana hehe ko byose bizaba byahagaze? Nta ndirimbo zizakubwira ngo wihane uzabona, ntazo. Nta butumwa bwiza buzavugwa, ntibibaho, kuko bizaba byarangiye. Uzajerajara mukazi w'Imana insengera, inde zagusengera? Inde zagusengera? Iryo jambo rizaba ryavuye hehe? Iyo ndirimbo ikubwira ngo wihane izaba yavuye hehe ko byose bizafungwa? Igihe cyabyo ko bizaba birangiye, igihe cyabyo kizaba kirangiye. Ijambo rirahari kugira ngo wewe uryumva uhinduke, ariko urimo urarikubita agapira. Yamara bizarangira maze habeho kugira iki? Kugira gucirirwa urubanza. Habeho gucirirwa urubanza, kuvuga ubutumwa kuvuga ubutumwa bizarangira, ntabwo uzongera kumva indirimbo. None uri mu biki? Uhugiye mu biki? Yewe muririmbyi, uhugiye mu biki? Ni kubera iki uririmba warayusambanye? Ni kubera iki uvuga ubutumwa warayusambanye? Wewe uri umudiyakoni ariko ijoro ryose warayurikinisha. Uzaja mu ijuru ryo kwande? Ni ijuru ryo kwande uzinjiramwo? Ninde azakwakira? Ninde azakwakira? Yewe muntu we witwa ngo urakorera Imana, urimo urakorera Imana ukaca uvangana twa tundi duke. Urakorera Imana wataho ugacuhitana ikintu ze igipiridanse. Uraje gukorera Imana bagira mu rugo mbese ngo utampaye inyuma ngo ntubu nkunda sheri. Ibyo byose mukabikora muri mu rushengero, mukagenda mukavuga ubutumwa, mukagenda mukayobora abantu, yamara mwuzuye imyanda. Ico nakubwira rero mwene data, wakumva utakumva, abanyabyaha batazumvira Imana, bariya batazumvira Imana bazarimbuka. Wewe uguma wica amatwi ukanga kumva. Reka nakubwire, igihe kiraje cyaka nkitanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi uzabatongora. Nta n'agashitsi cyangwa agashami uzabasigarana. Mwene data, icyo nakubwira cyo, wo kumvira umwuka maze ukihana ukava mu byaha ntuzurimbuke. Tubandanye gusoma ijambo ry'Imana ku murongo wa 34. Maze umwami azobwira abari buryo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Amen. Mumvugire amen. Aba n'abantu bitwa intama. Haleluya. Intama. Izi ni intama zizaba ziri mu buryo bw'Imana. Intama zirahiriwe. Mwene data uri hene, ndakwifurije kuba intama, kubera ko intama zizashigwa iburyo bw'Imana, ariko ihene ibubamfu. Ihene ibubamfu. Reka ndakubwire, nimugumye ico mwakiriye, ntihagire ubatwara ikamba ryanyu. Nimugumye ico mwakiriye, kiriya mwamenye, ntihagire ubavanamwo ikamba ryanyu. Kubera ko Shetani arimwe aragerageza kugira ngo ayobye abantu benshi, kugira barimbuke. Shetani yabonye ko igihe ciwe cageze, arimwe arashaka abo barimbukana. Noneho nimube maso. Nimube maso, ngo harahiriwe ngo wihangana akageza ku iherezo, ngo uwo niwe azakira.
uwo niwe azakira. Ngo uwihangana akageza ku iherezo, uwo niwe azakira. Wewe uhagaze ni wirinde utagwa, ni wirinde utagwa. Bamwe batangira neza bakarangiza nabi, ariko noneho ndakwifurije kurangiza neza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Wewe uri muranyumviriza, ndakwifurije iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, kubera ko mu muriro ntago ari heza, mu muriro si heza mwene data. Dusome mu izina rya Yesu ku murongo wa 41. Maze azobwira n'abari bumoso ati mva iruhande mwabivumemwe. Ese mwabyumvishije? Azabwira abari bumoso ati mva iruhande mwabivumemwe. Abari bumoso nibivume, ihene izo ni hene, ni za hene zizaba ziri mu bumoso nizo zabwira ati mva iruhande mwabivumemwe. Reka ntabwo ntinya kubikubwira, sintinya kubibwira kuko ni jambo hano ngo ni mumva iruhande mwabivumemwe, kuko mwavumwe mwanza kumva ijambo ry'Imana. Kiriya ijambo ry'Imana rikivugwa ntago mwaryumvira, ahubwo mwazibe amatwi yanyu mukigira nk'abatumva, mukigira nk'abadafite amaso kandi muyafite, mbese mukanga kwihana. Yesu Kristo azavuga ati mva iruhande mwabivumemwe, azabirukana. Urazi kwitwa ikivume, urazi kwitwa ikivume kandi wirirwa na Bibiliya buri munsi ngo ugiye gusenga, ukitwa ikivume. Wirirwa na indirimbo ngo ugiye kuririmba, wirirwa na Bibiliya ngo ugiye kuvuga ubutumwa, ariko ukitwa ikivume ukirukanwa ngo mve imbere mwabivumemwe. Reka ndabwire bene data, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Reka ino jambo ndarisubiremwo. Maze azobwira n'abari bumoso ati mva iruhande mwabivumemwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Ngo mva iruhande mwabivumemwe, niko umwami Yesu azababwira. Mva iruhande mwabivumemwe. Mugende mbese mujane na wa mugwanizi hariya, kuko niwe muzamwakoreye. Umugwanizi niwe muzamwakoreye. Ukagenda ukijuguta ngo urimo uraririmbira Imana, wiyambaye akamini imbere y'abantu, ugenda gukurura imitima y'abasore n'abagabo hariya mu rushengero, ugenda kuyikurura kugira ngo ntibumve ijambo ry'Imana, ahubwo imitima yabo igumi kurugwa n'ubwo busa bwawe wagiye kwerekana. Ayo mabere yawe maze ukayerekana kugira ngo uri imbere ari mwavuga ubutumwa, avuga ubutumwa areba ayo mabere yawe, kugira ngo umwuka wera uca umuvamo. Reka ndakubwira, iyo winjiye mu mubiri umwuka wera aragenda, kubera ko ubuvanze. Iyo umuntu ari mwaravuga ubutumwa hagaca hanyura aho ngaho ibuno ringana nk'ingunguru, hanyuma ugaca ugenda kureba ayo mabuno, urimo uravuga ubutumwa, ndakubwiza ukuri ubuvanze ibitavangika. Mwuwo mwanya urimo uravuga ubutumwa ntago uba uri mu mubiri, ariko umaze kubona ibuno ringana n'ingunguru ugaca uja mu mubiri, wa mwuka wera kwenda wa wundi yabikoze agaca atangira kugukurura umutima, ugakururwa kabisa n'ibuno, ye umutima wawe ugahambirirwa n'ibuno, rikagutwara neza ku buryo no mwipata rugira agahinda. Uri imbere y'abantu muravuga ubutumwa. Reka ndababwire bene data, icyo mukwiye kumenya, niba umwami Yesu aguma atuma abakozi biwe ngo bababwiriza ubutumwa bwiza ngo mwihane muve mu ngeso zanyu mbi, nuko umwami Yesu ashaka ko mumusanga, kuko yaravuze ko mu ijuru ngo mu rugo kwa data ngo hari amazu menshi, ndiyo adahari mba ndayibabwiye. Abashaka rero kuzaja mwayo mazu
ariko mwebwe ntago mushaka ibyiza by'ijuru, mushaka kurya ibintu uzeye by'ikuzimu, mushaka kumese kurira, mushaka kubabazwa, nibyo mushaka, ntago mushaka ibyiza by'ijuru. Mwebwe iyo aba mushaka ibyiza by'ijuru, ayo mabuno ntago muyiruka inyuma. Iyo mushaka ibyiza by'ijuru ntago mwamwihindagura. Bamwe barigize umuhondo, bamwe baritukuje ntiwareba. Iyo mwashaka kurya ibyiza by'ijuru ntago muba mukora ubusambanyi, ntago muba mukora ibintu Imana irashaka, ahubwo muba mugira iki? Muba mbese muba muri ko murakora ibyo Imana ikeneye. Nimba ukoze agakosa ati Mana mbabarira, Mana mbabarira nagucumuyeho, Mana mbabarira nagucumuyeho, ariko mwebwe mukora icyaha buri mu gitondo, ku mugoroba bukira, mbese ukoze ibyaha 30, hanyuma ugaca ubiryamana bugaca, ugakora ibindi 30 bika 60 ukabiryamana. Urazi ko uba uri mu buzima bubi, uba uri mu buzima bubi mwene data. Icyo nakubwira cyo, tunganya ibisigaye bidatunganye, tunganya ibisigaye bidatunganije. Hari Imana yagusigarije, hari Imana yagusigarije. Tunganya ibisigaye bidatunganye, tunganya ibisigaye bidatunganije. Uwera Mana Israheli, ndagushima ndaguhimbaje, ndagushima Uwiteka ko aya magambo ushikije abantu bawe. Ndagushima Data wa twese, ndakwinginze uherekeza no magambo. Uwiteka Mana agende akore haleluya mu mitima yabo. Uri Uwiteka Data, ndakweretse abantu bawe Mwami, abo ubona bashaka ko ubabarira. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze Mwami ubagire neza, ubatonyangizo ca gitonyanga cima rimwe ry'amaraso, ima rimwe ry'amaraso, maze ubabari ibyaha byabo. Uri Uwiteka, ryo zina ryawe Mwami Yesu, turi imbere yawe, turi imbere yawe Data. Sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.